Hello everyone, welcome back to my another mini vlog. Asolate moi bhat khabole loisu. Mane ki hol schoolor pra ahi thakote mur sinaki baidyo gorake log pale aru teo bonhak lo ahisile. Tar pisote karone haku konman besi nohoy aru kedalman. Tappa kali mas konmanu asile mas 2 piece ne 3 piece kiba okoman ase aru. To bhabilu bonai lor kile nazano mon gol mane video tu bonabo karone to start kori dilu aru video tu dekhai lo. ভাল লাগিছে খাই গছ মাছটো যেটো তেলি হয় তাতে মানে কালি অকমান তেল বেছিও হৈছিলে বাৰু বহুত তেলি হৈ গৈছে